Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pamampa melokon nebu bepa roncong modern. Yaseku Mama Ilham. Yaseku Nabil Syarif. Yaseku Mama Ribana Madam. Yaseku Mama Taksa. Bahan-bahan nasi di terigu 2 kaluku telur telok 4 golas setengah liter 5 mentega 6 pacet tekap bepa di tupai terigu setengah kilo dia taronge 2 panu telok si bawa kaluku riat taronge telu ligarang gina marata opak disekini pacet kange si bang Yarudin radie bueh balik ina sabak elon ika pak matasa nang nak kematasan ini di penre pene pitu siap nih untuk dianre.